Povodom dana opštine u Gradskoj galeriji je otvorena tradicionalna kolektivna izložba Kotorski vizualni umjetnici 2013. Ovogodišnji dobitnici su Milenko Premović za skulpturu u drvetu Arka Babilonika i Daliborka Kordić-Bajrović za triptih Levitacija, akrilik na platnu. Tročlani žiri u sastavu Eleonora Luketić, modna kreatorka, Mirna Petrušić, akademska grafičarka i Tatjana Kriještorac, istoričarka umjetnosti, jednoglasno se odlučio za pomenute autore. Predsjednica žirija obrazložila je odluku. Izbor je ostvaren iz razloga što ovi radovi odišu snažnom umjetničkom ekspresivnošću i dinamičnim ritmom savremenog likovnog dijela po monohramnoj gami Milenka Premovića i jakom koloritu Daliborke Kordić-Bajrović. Svježina i snaga kojom zrače nagrađeni radovi izdvojila ih je u odabiru ovog žirija, jer emaniraju snagu fiksirane energije zarobljene u likovnom dijelu koja jasno određuje bit i karakter kako našeg doba, tako i ovog vremena u kojem živimo. Iako slikar po obrazovanju i vokaciji, Milenko Premović se, na iznenađenje mnogih likovnih poklonika, predstavio skulpturu. Ovaj autor je prošao put od figuracije ka apstrakciji, od sinteze ka analizi. Pamtimo njegova ulja i monotipije istorijske tematike, njegove reakcije na aktuelnu i turbulentnu političku stvarnost, ali i mirnije žanr prizore inspirisane fotografijama Cartier-Bressona. Milenkova informel faza bila je izgleda uvod u njegov vajarski opus. Prelaz za mene logičan, zamor materijala, zamor iste tehnike i sljedeća je skulptura. Crtež je isti, prisutan, vidi se na istoj skulpturi, odnosno način rada, to mi je najdraže što su neki primijetili upravo tu povezanost prethodnih radova sa ovom skulpturom. Daliborka Kordić-Bajrović poznata je po ciklusima Ulaz u crtež, Energija, Target, Red Road, Kavez i Nekonfiskovane intime. Njene izložbe su multimedijalna dešavanja sa iskoracima u performans, ali su slike i crtež temelj njenog likovnog izraza. Kao i obično, Daliborka je odlučila da umjesto nje govore njene slike. Izložba je zanimljiv konglomerat likovnih poetika i tehnika koji se kreću u dijapazonu od figuracije do asocijativne apstrakcije informela. Od tehnika zastupljeni su crtež, akvarel, akrilik i ulje na platnu, dok je od skulptura izložena samo nagrađena Premovićeva Arka Babilonika. Pored nagrađenih umjetnika, svoje radove su još izložili Eleonora Apolonio, Đorđije Bato Boljević, Marica Kuznjecov-Boljević, Dušica Ivetić, Vojislav Kilibarda, Dijana Lazović, Nikola Marković, Dubravka Milivojević, Jelena Novickaja, Zoran Petrušić i Perunika Premović. U ime organizatora prisutne je pozdravila Tatjana Kriještorac. Izložbu je otvorio potpredsjednik opštine Tvrtko Crepulja, koji je uručio i nagrade. Izložba traje do 18. decembra.